Ja bom dokončal govor, ja? Bom. Ne. Ne bom. Ne. Spoštovani državljani in državljanke. Poglejte. Ana, prosim, če boš naredila en korak naprej, bom skočil dol. Obljubam. In to bo potem ta ljubezen. To bo ta ljubezen do očeta, otroka. Glejte, to so pripravljeni narediti. Ne, hvala. In ona se mi smili. Ne je obsojati. Jaz nikoga ne obsojam. Nikoga. Tudi Jašo in Ula ne obsojam. Tudi Roberta Goloba ne obsojam. Ampak to ni prav, kar delajo s to državo. To ni prav. To ni prav. To ni prav, spoštovani državljani in državljanke. Poglejte. Poglejte si, kaj delajo s to državo. Kdo vodi to državo? Saj se smejite Janezu Janši, ki pravi, da smo se osamosvojili, osvobodili pa še ne. In to drži. To drži.